kubera amashimisho nawe. Hallelujah. Oya habenza ho. Hallelujah. Ayizo byose. Hallelujah. Amashimisho n'iburu kubona. Sasa byarezwa n'izakora kugesha. Now remember. Okay, so hari ibintu ushaka kurigisha sivyo? Ushobora kubizira ngo aha. Umeze kuma obito. Yesu kwa wakati wako. Tugerekane. Umeze kuma obito. Yesu kwa wakati. Aha. Ukoma amashimashi mukuru abizana. Ari usenga mwibanga bikuremereye. Ntawe ndabona ariwo ni Imana. Ariko Imana iguhaye igisha gusubiza abantu bakabibona. Ari gusengera umwana urahantu rwanye mucumba urira abanya benshi. Ariko musu bakabona. Hallelujah. Basenga ngo uyu munsi ko ari imbere y'Imana. Byari basenga ahinyegeje. Imana ikoze kugira abantu. Hallelujah. Twati. Ntabwo baratevye n'utu tugende. Aya. Uri ndakumva gitariste. Come on. Electric, please. Yes. Tigende kucho itakuja ndio sivyo wale wanaiko tugende ay wapi tigende isabuni Amasi, utabe mwana wewe. Sendo ezondi otemana ngai nanga oyo natoni lesendo sendo ezondi otemana ngai. Listen. Nasekaki nasekele eno yango tribuse apaso nasekaki nasekele eno yango tribuse apaso nasekaki nasekele eno yango tribuse apaso umetuma ombi Yesu kwa wakati wako umetimiza umetuma ombi Yesu kwa wakati wako wakati kama huu najawa na furaha na kupumzika moyoni mwangu wakati kama huu najawa na furaha na kupumzika moyoni mwangu ninakuomba siwili ukanijibu mbele ya umati wa watu ninakuomba
Hallelujah. Unakwenda huko kuanza kama kila mwezi wangu masimu. Thank you so much. That's okay. Yes.
Udemizia, Afroditari. Nesse eu você, calculando sai. Udemizia, Afroditari. Nesse eu você, calculando sai. Udemizia, Afroditari. Nesse eu você, calculando sai. Udemizia. Abantu tumara barabizi ko mfite ikibazo cy'ijwi ariko satani ni fake komedale nakose biramumvira bimara maye nayo ukenurimo kubikana kanya Hallelujah. Yes. Acho twaye icyo nguru nacho. Ndabasaba dukore macho mukozi w'Imana. Ijambo yavuze. Hari igihe Yesu tuvuga mu majambo. Ariko twabona situation. Yesu nisura kandi kumwize. Tukizana abaganga n'ibitego bavuze. Ariko izina rya Yesu rifite ubushobozi bwo cyose kishize hejuru. Ikindi kinababwira. Ikintu cyose utinya. Ikintu cyose utinya. Uragitazira. Kuko kiravuga umutima w'Yesu. Yesu yazina yonyine ni hejuru amazina yose. Ni hejuru y'izina ry'igutera ubwoba. Ishobora kuba ari kanseri, ishobora kuba ari indwara yose. Ariko izina Yesu yahamagaye rikora ibikomeye. Haleluya. Shaka kubona turi mu mwami wa Yesu Kristo. Haleluya. Hari indirimbo iva gute? Kali warane abimana hinduriza tugenda gutatsurabe Yesu mwese abantu banzi abantu twiganye ngaha nari bukurege wabo hari umutwabanye n'umwana muri kati hari abasisitara nabonye hariya hari abarwari b'amasezerano nabonye hano icyo gihe nari umusore ariko uyu munsi ni umugabo yampinduye izina anyita umugabo aca anyita n'umupapa Imana ari nziza ndasenga muri kano gatondo biguhindura izina haleluya we go urayifata sibyo urayifata
Hallelujah. Tugende.
Bitakora byose we adakoze soni yatabaye sadura kamasake Amen, amen. Imana ihangibana amahumvisha menshi. Reka basabe. Hari abandi bakozi b'Imana baje, sibyo? Tugiye kubakira. Yego. Ndayikora mu kanya.
mureke muri umwanya muto aha muri uburisho bw'Imana. Haleluya. Hari abagabo benshi tuzi babaye bari bakomeye, bari bateye ubwoba. Hano muri twebwe hari abantu batanu bakuze babaye muri Kongo. Narabivuze kenshi, hari umugabo witwa Seseseko Mwembi wa Zabani. Uyo mugabo aramuririmba batamuririmbye byaba ikibazo, ariko uyo mugabo naho bamuririmba bamutinya, hari umunsi wageze hapfa, kandi nyuma yo gupfa ntiyazutse. Ariko hari umugabo yitwa Yesu. Niyo mpamvu tuvuga ko ari umugabo. Ibicarenjega abana b'abantu we biramutinya, yarapfuye, ariko ku munsi ugira gatatu arazuka. Imbaraga, ubushobozi buri muri we uyu munsi twarabuhawe. Ikibazo tugira nuko tutabizi, kuko duterwa na situation runaka tukagira ubwoba. Mureke dushire amana kumwe n'abantu bitwa. Haleluya. Reka musabe kugira amajambo mubwiye. Mwami turagushimira. Subahiro cyose ni cyawe, abisaburiza mu kawejo cyawe. Twatanze, twarinze, mubwire umutima wawe uyu munsi ari hano muri twe. Haleluya. Uyu mwana mubwire nuwawe wirukore mubwire wirukore. Turagukora nawe, turagusaka hagati muri twebwe, tuguhaye kaze. Gaza uyu mwana iganje, uyu mwana ishoboye, uyu mwana ishoboye, uyu mwana iganje muri twe. Isi yonyine ndaganje, isigaye
utari kumenya gusobanuka ushaka waje nta gitanga kirakurako sade ko n'umutima wawe uguri ready kugenderwa nayo uganze ndakwemereye manuka 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 Umbira kangamiza, umbira kangamiza. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mana ni wowe tunyotewe, ni wowe twifuza kino gitondo. Niyo mpamvu Mana twaraye ngaha twicaye turondera ubwiza bwawe, kuko nta kiruta Mana kuba imbere yawe, nta kiruta kukumenya Mana. Thank you, Jesus. Turagushima Mana ko waduhaye kukumenya. Turagushima ko ubwiza bwawe buri hano hantu. Reka numva amajwi y'abantu asenga mu mutima, ndagukeneye, ndagukeneye umunsi, ndakunyotewe Mana. Thank you, Lord.
Kukiza kawe buzure, ingome siza
sibyo, ariko nabazaniye intasho y'umugabo mwiza cyane, umugabo nkunda, umugabo Imana yampaye, yitwa Fabrice Nzeyimana. Rero kubera atari ngaha yantumye ngo ndabaririmbire indirimbo.